Selamun aleyküm. Hoş ku bre birumet ez îro dixwazim ji we re behsa du grup insana bikim du dünyayê de. Du dünyayê de du grup insan heye. Grubekî insan grubeka texrîbkar e. Digo ku ekîma hilweşandinê ye, ekîba wêrankirinê ye, gruba xirafkirinê ye. Yêxim ekîbî bi Tirkî dibêjin. Kar û emelê vana sivê hetanê werê di nava insana da bê exlaqiyê bela bike, ew urf û edet û exlaq û xuy û xisletê ku Xwedê Teala Rehman Xwedê Teala layıqê ebdê xwe dîtî dixwazin wan ji nava insana rake, exlaq û urf û edetên beşerî ê gora fikra beşerî hatî çêkirinê wan di mecû di dilê însan da wenda cî bike, rêya sîratel müsteqîm rêya rast ji ber însana rabike, rê şaş û maş û ê ku şeytan pêşengiya wî dike, ê ku şeytan önderiya wî dike, ê ku şeytan em bibêjin rehberî wî ye, wê rêyê pêşkêşî însana dikin, oviya jî divê ji em îslahê dikin. Yani nabêjin ew kesê xirafker, nabêjin em exlaqê xelkî xirab dikin, em xirabiyê bela dikin, em xêr û xweşî nav civakê ra dikin. Divê em başin, em qencin, em însana difikirin, em ji bo hurriyet û azade însana kar dikin û xêr û xweşî ji fêl û efalê me ji fikrê me xwe digihîn însana. Yani fikr û efkarê ku em li serin ku em merivên em bê pêşketîn, ronekbîrin, Xwedê giravî entelektûelin, em pêşverûnin, em dunyayê dizanin, em însana îslah dike, dunyaya va dike. Di eslê xwe de ew însanana însanê xirafkerin, însanê xêrnexwazin, însanê mirovên xirabîxwazin. Kar û emelê wan ew tim ew şeytanê xwe bûne esker bûnin em bibêjin eskerê şeytanê xwe li pê nefs û şeytanê xwe tere û her away dixwazî însana ji rêya rast sîratel müsteqîm ji exlaqê rehmanî ji exlaqê qenc û baş dûr bixînin. Van gruba hinêna wek dînamêtek têk kevir perçe bike dike ji malbatê tespê dike. Yani dînamet kirin binê exlaqê malbatê jin û mêr û zarok û em bê însana li dijî hev em bibêjin ew dikin sor dikin ku malbatê perçe bikin û wisa exlaqê ne mirovî bi navê însaniyetê bi navê hurriyetê bi navê azadî navê însana bela bikin. Ev gruba hinêna tevr û birê xwe girtin, hinek tevr û birê xwe girtin, kepçeyê xwe girtin, dînametê xwe girtine, sêv ji bo xatirê ku civakê ji rêya rehman dûr bixîne, ji rêya Xwedê dûr bixîne, ji exlaqê qenc û baş dûr bixîne, van însana Xwedê şer kir, van însan şewa kirî, em ê van însanana xirab dikin û xirabî dikin. Xwedê Teala divê jî derheqê vî van însana da ez ê gruba din başê behs bikim. Divê we mîne nasî Sûrê Beqere ayeta 24 da û 25 dibêje. We mîne nasî ji însana henin men yu'cibuke qewluhu fîl hayatî dunya ve yushhidu Allah ala ma fî qalbihi. Divê ji hinek mirovan henin gava xeber dide derheqê dunya da gotinê wî te ecêb dihêle. Yani gotinê wî te tu bawer dike bi gotinê wî, tu bi gotinê wî qaîl dibe û tu jê vê heqet ev rast dibêje. Her wisa Xwedê dike şahed, divê Xwedê şahedê min e, ez van tiştana ji dilê xwe ji bo mesliheta we dibêjim. İnsan qise dike, zana qise dike, zanane qise dike, em bivê xeberê qenc û baş dibêje ji bo te û tu jî bi we tiştî ku ew derheqê dunya da qise dike, tu bi gotinê wan bawer dike û li xweşa te tere tu wan qaîl dibe, ew kesa son dixwe dibêje ez Xwedê şahed ev ya ji dilê xwe ji bo mesliheta we dibêjim. Xwedê Teala dibêje ve huve eledul xîsam. Ew dijminê herî çetin ew e. Dijminê herî çetin divê ew e. Hem te jî dunyayê axireta te tevlihev dike û divê Xwedê Teala şahed eşra rastiyê dibêjim û di eslê xwe de dijminê mezin ew tu pê nizanin. Cem te werdî ve îza tewella dema pişta xwe da te çû ve se'a fil erdî gava pişta xwe da te û em bê erdê bela bû em bê ji dem te çû
سعى في الأرض ليفسد فيها ده عددا دگرج بکو تبلهوی و فسادی دو دنیا ده بلا بکن لجمته سون دو خود دوی عادلی خواه اشترا ده بیجم از آلیکاریتم لدما پشتا خود داده ده دنیای ده خوازه فسادی بلا بکن تبلهوی بلا بکن خرابی بلا بکن خیر نخوازی بلا بکن ويهلك الحرث والنسل او هم حرث يعني ام بيد نباتات زراعات تشتي خلج وخش ام بيكو خدای تعالی عرضه دا چکری دخوازه آوی خراب بکه عرضه خراب بکه میوه خراب بکه یعنی دخوازه دا دنیای دا اردنگری دا جغرافیا دا خرابی شی بکو کو تشتگی در نکه همجی و نسل دخوازه نسل انسان خراب بکه نسل انسان بانواعی ام بيبي كورتاج وانواع درخستين وعقيده خراب كنو ام بيبي الرحمه جنات تخريبات التاشيك قال لك اواي وي هنا دخوازه هم ام بيبي جغرافيا خرابك هم دخوازه الناس انسان خرابك والله لا يحب الفساد خدای تعالى كسنج فساد حزناك او كسي والله لا يحب الفساد او كسي قلت بلهبي خرابي دردخه اباد خدای جوانا حزناك دبي تجوي جروب هانه هاي هبه گروه دن کی جانه گروه دن او کسی کو خودی اخلاق رحمانی نه او کسی کو خودی اخلاق ربانی نه او کسی کو دخوازی انشا بکه آوا بکه چه بکه صلح بکه خیر و خوشی بلا بکه جتا تشتکی نخوازه تنی غایاوی آماجاوی ام به ارمانجاوی هدفاوی تو دنیای دا وک مروبا بجی گو ریز و حرمت جه کرامت و سیانت و شرف و مروت ترا دگره او دخوازه تو الاخرت جی لجم رب عالمی بسرفرازی حساب خود خود تعالی اف گروه هانینا گروه که گله کی کیمه و اف گروه هانینا تنی کاری وان جبر رضا خود تعالی جبو خاطر سیاست مدره جبو خاطر کو سرور راضی بک سیاست مدره راضی بک خو نفروتی مال خو نفروتی روحی خو نفروتی دلی خو نفروتی مجی خو نفروتی جبو خاطر میدا خو دین نافروشه جبو خاطر میدا خو تر بکش بو مقام خو پست خو وظیفه خو ام بکار کی وها نک او رضا اند الله دک وان کسنا قرآن کری پروگرام جیانا خو وان کسنا قرآن کری پروگرام جیانا خو او کسنا کسی رحمانینه کسی چیکرن کسی اصلاح کرن کسی آوا کرن دبی هنوانا ناز بکن اور پی وانا هرم لورا ایرو د نوا دنیا دا گله کی جی مسلمانا جی تخریب کرن دوی مسلمانم به ناو اسلامی قصه دکه لیجس فرسخ هزار کیلومتر جناور روکا قرآن در تشتی کل سر ناو دین سکنه علاقی به قرآن و به دین و به خدا پیغمبر تونه افترال خدا پیغمبر دکه به ناو حدیث ضعیف به ناو حکایه به ناو مناقب العارفین دینه کی تزهاتی چیکرنه جی انسان را بعض کتی گوتنی اویدرولمشتین دینی کو خدا شاندش پیغمبر علیه السلام را قرآن دهی جبر گلی مسلمانا دوی هون هشار بن لخوا وارقلم او کسی کو و جری و دیانت جریا خدا تعالی سبیل خدا تعالی صراط المستقیم جریا قرآن جی اخلاق قرآن دور دخه دوی هون جوان دور بسکنه هر بسا دوی هون آلی کری کسی آواکر به کسی چیدکه کسی خیر خوشی بلد کسی کو لبندا مقام موقع وظیفه پره مال و ملک دنیای نن لپی شهرت نن رضا اندیلا دین و جوارا دوی هوان انسانا بعجبینن لپی وان انسانا هرن و دستگی بدوان انسانا وان انسانا ناف خلقی دا بلا بکن و کار به دین خدا تعالی بخیر و خوشی ناف انسان بلا بکن ev her du grubana hayci hebe dikare gruba yek lisnavi diş derkebe binavi milliyeti derkebe binavi kurdi binavi tirgiti binavi arabiti binavi milliyeti derkebe le gruba tahribkara gruba duxwaze dünya jixwa dünya te tek biri duxwaze ahireta te jî tek her hayc van hebe hatta carek din bim de xîr xweşiye da